Uvaženi gledalci, pred vama je prva emisija o bodybuildingu i fitnessu ekskluzivno na programu televizije Crne Gore. Ovaj sport želimo da predstavimo na najbolji mogući način, pružimo vam pravo znanje, upoznamo sa specifičnim načinom života koji vode bodybuilderi, ali i da konačno stanemo na kraj mnogim predrasudama i zabludama. Dobrodošli u bodybuilding svijet. Dobrodošli u Koloseum. Istorija bodybuildinga, odnosno izgradnje tijela, seže još u 19. vijek. Nastanak se vezuje za Nijemca Eugenea Sandowa, koji je promovisao antički ideal ljepote i razvio sistem vježbanja sa tegovima u kojem je proporcionalni razvoj primaran. Objavio je i knjigu Bodybuilding, koja se smatra prvim ozbiljnim dijelom na tu temu. Poslije priprema koje su trajale 3 godine, Sandow, inače rođen kao Friedrich Miller, organizovao je veliko takmičenje 14. septembra 1901. godine u Royal Albert Hallu u Londonu pred oko 15.000 ljudi. U konkurenciji 60 atleta trijumfovao je William Murray, kome je pripala pozlaćena statua Sandowa, koja je simbol savremenog bodybuildinga i uručuje se pobjednicima Mr. Olimpije. Interesantno, član žirija bio je i Arthur Conan Doyle, autor lika legendarnog detektiva Sherlocka Holmesa. Međunarodna federacija za bodybuilding i fitness, IFBB, najjača i najmasovnija, osnovana je 1946. godine pod dirigentskom palicom braće Joea i Bena Vadera sa sjedištem u Montrealu. Dio je svjetske federacije sporta. Najznačajnija i najpoznatija takmičenja pod okriljem IFBB-a su Mr. Univerzum od 1959. i Mr. Olimpija od 1965. godine. Trijumf na Mr. Olimpiji smatra se najvećim uspjehom i priznanjem u bodybuildingu. Prvi osvajač bio je Larry Scott, a tu su i legendarni Sergio Oliva, Arnold Schwarzenegger, Franco Columbu, Frank Zane, Lee Haney, Dorian Yates, Ronnie Coleman i drugi. Zanimljivo, prvi kongres IFBB-a održan je u Beogradu 1970. godine. Uz braću Vader glavni promoter bio je i Bob Hoffman, koji je osnivač Međunarodne amaterske bodybuilding asocijacije, odnosno NABBA, 1949. godine. Na prostorima bivše Jugoslavije na samom početku bodybuilding je bio poznat kao atletska gimnastika. Prvi klub osnovao je otac jugoslovenskog bodybuildinga, profesor dr. Milan Čabrić u Rijeci 1965. Godinu potom održano je prvo javno takmičenje na kojem je pobjedio Leopold Herenčić, kasnije najuspješniji jugoslovenski dizač tegova. Na prvom prvenstvu Jugoslavije pod nazivom Izbor atlete titulu je osvojio Petar Mladenović, arhitekte iz Zemuna. Na domaćoj sceni proslavili su se između ostalih Petar Čelik, Fikret Hodžić, Miodrag Prljević, Novica Pauljičić, Slobodan Blagojević, Biserka Šipka, Milka Stanković. Na planetarnom nivou selekciju prostora bez premca je Miloš Šarčev, višestruki učesnik Mr. Olimpije. Do znanja i vrijednih informacija dolazilo se putem knjiga, brošura, časopisa, među kojima su najpoznatiji Herkules, Karate Builder i Flex. Tome su najviše doprinijeli Milan Čabrić, Petar Čelik i Nenad Vučković. Na globalnom nivou prava ekspanzija dogodila se 70. godina, najviše zahvaljujući knjizi, zatim i filmu Pumping Iron, poslije čega su mnogi shvatili šta je zapravo bodybuilding i postali opčinjeni isti. Uslijedila je ogromna popularnost i nezaustavljiv rast u svjetskim okvirima, s obzirom na to da se ljudima prvi put detaljno dočarao život bodybuildera. Sport, umjetnost, kultura, životni stil. To je, dame i gospodo, bodybuilding. Bodybuilding i Fitness savez Crne Gore osnovan je na Skupštini 21. oktobra 2015. godine u Podgorici. Savez je član Međunarodne federacije za bodybuilding i fitness, odnosno IFBB-a. Na čelu je predsjednica Ksenija Dukić. 3 godine koliko postojimo, koliko radimo, ja bih ocijenila naš rad uspješnim, s obzirom na okolnosti sa kojima se susrećemo. Šta bi izdvojili možda kao najveći uspjeh saveza do sada? Najveći uspjeh nam je bila organizacija Balkanskog prvenstva u Baru i to je bilo prošle godine krajem aprila. Izuzetno smo bili ponosni i zadovoljni što smo i dobili prije svega organizaciju, a onda i uspješno organizovali, opet kažem na okolnosti, a u mnogome su nam pomogli u organizaciji predsjednik Balkanske federacije Gabriel Tončan,
On je ujedno i predsjednik Rumunjske federacije. Mnogo nam je pomogao gospodin Nenad Vučković iz Srbije, koji je nekad bio isto predsjednik Balkanske federacije, jedan izuzetan čovjek. Oni su nam stvarno mnogo pomogli u organizaciji, a sve ostalo je bilo na nama. Ipak je tu bio impozantan broj takmičara. Bilo je oko 100, malo više takmičara sa njihovim pratećim timovima i rukovodstvom, koji su dolazili i uspjeli smo da ih ugostimo. To su bili ljudi iz 11 država. Na neki način je to bila i promocija naše države i smatram da je to za ovaj kratak period najuspješnije što smo uradili do sada. Odradili smo, dajemo veliki značaj i zato je neđe ideja Saveza i osnivanja Saveza na edukacijama stručnog kadra koji radi u teretanama. Tako da smo uspjeli da organizujemo i svake godine ili na proljeće ili na jesen edukacije ili tipa seminare na određene teme. Već dvije ekipe, dvije, da kažem, generacije su izašle sa edukacije fitness i pilates instruktora. To su osnove od kojih moraju svi da počnu. Mislim i da nam je to jedan najveći uspjeh je Balkansko prvenstvo, a onda nam je, s tim mogu stvarno se pohvalim što organizujemo te edukacije, jer do sada ih u Crnoj Gori nije bilo, a to je od velikog značaja. Upravo to sam i htio da pitam, koliko je važna ta edukacija kada znamo da ima mnogo fitness, tako kažemo, klubova, na kojem je to nivou bilo ranije i zapravo koji je neki vaš cilj, koji je to možda otprilike, da tako kažemo, broj koji bi bio na nekom optimalnom nivou što se tiče ljudi koji su završili te seminare i edukaciju? Što se tiče nivoa prije, nije mogao da postoji jer nisu postojale edukacije. A što se tiče sadašnje situacije, kažem, s obzirom na okolnosti, mi se trudimo i zaista nam je to cilj da unaprijedimo ovu našu profesiju. Smatram da je mali broj klubova učlanjen u Savezu u odnosu na broj postojećih teretana fitness klubova. Smatram da treba, ipak postoji sad institucija krovna, Savez. Ovo su spojena dva saveza, bodybuilding i fitness u jedan. I ljudi imaju tu predrasudu, znači ovdje su i fitness i bodybuilding zastupljeni. I trebali bi da ipak malo naši kolege, da se priključe, da dođu, pa eto neka vide da se dogovorimo, da razgovaramo, o idejama, pa neka onda oni odluče sami, ti koji se nisu priključili, da li će pristupiti Savezu, jer zaista je jedna zdrava ideja, krenula iz entuzijazma, potrebe, nedostatka stručnosti i mi smo otvoreni potpuno za saradnju, zato i postojimo i da bi se objedinili, da bi svi zajednički promovisali itekako popularan, da kažem, vid djelatnosti, sport. Mi smo inače poznati kao jedna lijepa nacija, svi se bave, mnogo ljudi se bavi fizičkom aktivnošću, što je divno, ali je mnogo bitnije koji im je nadzor. U tim teretanama je zato i postojimo i smatram da će naša ideja uspjeti. Da, i upravo kada je ta edukacija u pitanju, kako bi ocijenili možda odziv ljudi do sada? Da li onako je mnogo njih koji žele zapravo da se usavrše u tom smislu? Pa više njih koji se interesuju prije nego li počne edukacija, kad se objavi, nije toliko veliko odziv. Ili imamo i dalje ja mislim da je kod nas još zastupljeno sve što je sa strane, pa da je bolje. To je u svakom segmentu, čini mi se, života zastupljeno. Pa i kad se dešavaju neke stvari tipa edukacije, kada dovode ljude sa strane, svaka čast, i mi, nažalost, moramo da dovodimo neke profesore, ne kažem, nemam daleko bilo od toga ništa protiv, nego je li Bog dao da možemo da dođemo do pravih ljudi, dobrih edukatora. Imate vi mnogo ljudi koji puno znaju, ali ne znaju da prenesu znanje, da ga ubrizgaju, što bi rekli. Zato
Imamo i dobru komunikaciju sa savezima u regionu, strašno veliku podršku od gospodina Tončana, ali i stvarno imamo nekako sve na tacni, ali nikako da se odlijepimo i da to prepoznaju naše kolege. Pa eto, vama hvala što ste prepoznali, vama veliko hvala što ste prepoznali ovaj nedostatak u našoj afirmaciji. Sada pređemo na jednu drugu temu kada je riječ o domaćem šampionatu. Kakva je tu situacija, kakav je odziv učesnika, organizuje se redovno, ili tako? Redovno se organizuju nacionalna takmičenja, jeste, i isto je kao i za edukaciju ovako. Ljudi se kao raspituju kad dođe i kad odziv se, kad se objavi, znači to takmičenje, malo je njih. Malo je njih koji se usude, ne znam to, ipak naši ljudi nisu, smatramo da nisu takvog temperamenta, kad dođe takmičenje nije baš veliki odziv, ali ih podržavamo. U svakom slučaju mi za to i postojimo, svakog takmičara da podržimo ako imamo sredstava. Ja sam, i to je generalno stav svih u upravi saveza, nama pare na računu ne trebaju. U smislu da stoja, da neko je spreman da ide, da zato savez i postoji. Savez postoji da podrži svoje takmičare, da podrži sve ideje. Sad, ipak je i bitno da zato postoje i selektor i trener koji određuju da li je neko spreman i da li je reprezentativan da predstavlja i da se pokaže da ide van granica Crne Gore na takmičenje. A nacionalna takmičenja moraju naravno da postoje da bi oni išli dalje. Tako je, šampionat Balkana koji je bio ovdje kod nas je pokazao, da tako kažemo, da imamo ovako predstavnike za jedan visok nivo, apsolutno, ali kada možda uporedimo sa eventualno svjetskim, evropskim predstavnicima, kakva je tu situacija, koliko smo daleko ili blizu, da tako kažemo, u odnosu na njih? Daleko. Jednom riječu daleko, ali evo postojimo zato da idemo ka tome da napredujemo i da ih sustignemo. A imamo potencijal. Da, koliko je postojanje saveza doprinijelo samom razvoju ove oblasti kod nas, da li ste možda primijetili određeni napredak u tom dijelu za ovo vrijeme, dakle koliko postoji i funkcioniše savez? Vrijeme je kratko, mogu da kažem da napretka ima. Evo sama edukacija što se tiče, jer je veliki problem u Crnoj Gori stručni kadar u ovoj oblasti, generalno. I ja iz tog ugla kažem, eto, jeste kratko vrijeme, ali smatram, makar, eto, ti instruktori što su izašli, imali su itekako kvalitetnu edukaciju, to je osnovni nivo, imaće prilike, radit ćemo, Bože zdravlja, i naprednije nivoje, sad stepenicu po stepenicu, makar da su samo oni, pa će prepoznati i drugi, mislim da je i druge stvari. Opet smo malo postakli ljude da razmišljaju i da onda smo podrška velika. Uvijek smo imali pozitivne komentare od takmičara koji su išli. Evo to imali smo komentare od takmičara bodybuildera koji smo i prošle godine i preprošle godine na sva prvenstva za koja su se javili da idu, neke to ili su 3 takmičara ili ih je bilo 5 ili 2, ko se god javi i obrati Savezu za pomoć, bili su ispoštovani do kraja da su išli o trošku Saveza. A to im se prije, kažu, nije dešavalo, eto i to je opet pomak. Da, i korektna pomoć. A razmišljamo znači u tom pravcu i onda samo neka ljudi rade na sebi, a mi smo zaista tu da podržimo svaku zdravu ideju. Funkciju potpredsjednika Bodybuilding i Fitness saveza Crne Gore obavlja Miodrag Poleksić. Sa Poleksićem razgovarali smo o aktuelnom stanju u čeličnom sportu, kako na domaćem, tako i na svjetskom nivou, ali i u kojem pravcu ide cjelokupan bodybuilding. Što se tiče naših predstavnika i naših rezultata za sada, kako bi opisali u kojem pravcu, da tako kažemo, idemo? Gdje smo recimo u odnosu na prije svega region i te okolne zemlje, koliko smo možda daleko od tog nivoa? Pa znaš kako kaskamo i u trenerima, znači u stručnosti trenera i u takmičarima. Znači naš zadatak je to malo da ih pristignemo, da li ćemo uspjeti, ja ne znam. Znači volja postoji, takmičari žele da uče
E sad, šta se primijetio? Jedan od glavnih problema. Znači, puno više se takmičari oslanjaju na komunikaciju rekla-kazala. Znači, ja stalno ih upućujem. Pročitaj, pođi na seminar, ukucaj i na internet na kraju krajeva, sve taši, ali to, znaš, znači, taj nivo, znaš, znači, kopiranje nekoga ko je možda uspješan, ali koji možda ne radi idealno, znaš, po meni je greška. Dakle, smatrate da bi možda takmičari trebalo malo više da budu ozbiljni, da tako kažemo, ozbiljni što se konkretno znači, tiče priprema za bilo koje takmičenje? Edukacija imaš, znaš kako ti je? Znači, ta priprema za izlazak na binu. Ja, recimo, iako sam tu potpredsjednik i glavni za bodybuilding, nemam to iskustvo. Znači, ja na binu nikad nisam bio kao takmičar. Znači, bio sam kao vježbač u teretani dugi niz godina i sad i mene ovdje ima dosta stvari novih, znaš. Ali od neke stvari koje su nekad je bila jedna strategija prije što ćeš izaći na binu. Po meni, to je evoluiralo u negativnom smislu. Znači, trenutno takmičari imaš, znači, bodybuilding to ti je, znači, ti gradiš sebe do perfekcije. Znači, imaš ljude koji su u detaljima perfektni. Gledaš muskulaturu, gledaš vene, gledaš žile, ali kad gledaš neke, recimo gledajmo glavu, znači, otkinimo samo glavu, to će biti skoro glava mrca jedna. Znači, bez masti, bez vode, sa podočnjacima, a oni se, nažalost, tako i osjećaju. Znači, oni trebaju da budu najljepši, najzdraviji i najjači. Po pravilu. To bi trebalo bude realno, znaš. E sad, oni nisu takvi, oni sami kažu, mi se ne osjećamo dobro, mi ne uživamo na bini, znači, to je njima patnja, znaš, oni smatruju možda čak da je to najteži sport na svijetu, znači, ali to je greška u pripremi, znači, to je globalni problem. Znači, a Svjetska federacija se drma po tom pitanju. Znači, zbog toga je uvedeno i puno kategorija sad, znači, imamo te dvije glavne kategorije profesionalaca bodybuildinga, koje čak imamo tu i ogromno smanjenje interesovanja publike. Znači, odmah sponzori manje para daju i već se to uzdrmalo, znaš. Znači, ljudi koji izlaze, još malo neće više ličiti na homo sapiensa. Znači, premuskulozni, previše tu vena, premalo masti, premalo tečnosti. Znači, po meni, nekadašnji bodybuilderi su bolje izgledali, bili su jači, zdravije su izgledali. Da li smatrate da upravo možda takav izgled, takvo stanje na bini u svijetu, da li možda to doprinosi tom negativnom, toj negativnoj afirmaciji možda ove oblasti, jer mnogi imaju određeni predrasude i zablude i kada vide tako nešto, onda im je već još lakše da tako kažemo, imaju isto mišljenje, ako ne i gore. Da li možda upravo takve stvari negativno utiču na naš sport? Pa, apsolutno. Znači, tu imaš negativna iskustva ljudi koji su već bili na bini, koji su uzeli medalje, koji su uzeli pehare. I oni se nerado sjećaju svoga stanja kad su izašli na binu. Kažu, ne daj Bože, opet da me strefi. Znači, jer po meni sportista mora da uživa i u takmičenju, i u pobjedi, i u porazu. Kakva je saradnja, ajde da se malo osvrnemo i na to, našeg saveza što se tiče komunikacije sa regionom, ali također i sa tim višim instancama, kakav je naš odnos sa njima i eto koliko, da tako kažemo, ima tog zajedničkog rada? Pa znaš kako je, najveću podršku imamo od Srbijanskog saveza. Znači oni su nam najviše pomogli kada je bilo balkansko takmičenje. A Ksenija, predsjednica naša, ima odličan odnos sa Rumunom on je tad bio predsjednik Balkanske federacije, sada Evropske. Znači oni su u tom ličnom odnosu, u izvanrednim su odnosima i dobili smo otvorena vrata za organizovanje mediteranskih igara, znači u Balkanu imamo 11 država, ovdje je već bilo preko 25 država, ali nemamo moći što se tiče financija i tu bi ipak trebali da vidimo sa našim krovnim savezom, znači sa Ministarstvom sporta, da li će oni nas podržati, što bi bio jedino preduslov da to organizujemo. Jer bez njih šanse nema. Mi da se vrukamo, jer mi smo na ovom balkanskom prvenstvu koje je bilo odlično. Toliko improvizacija bilo da sam se ja nekad i stidio. Znači, došli smo u situaciju da kupujemo jeftinije medalje i vrlo jeftine pehare, znači, nismo mogli drugačije. S obzirom na ovo sada stanje, da li je možda u planu da u neko skorije vrijeme bude organizovan još neki veliki događaj kod nas, kao što je bio recimo slučaj sa šampionatom Balkana ili pak nešto slično? Pa, znaš što, nacionalno prvenstvo ćemo, to je nama po statutu, svake godine će biti, znaš, prošle godine je bilo u Baru, ove godine je bilo u Baru, idući će biti u Podgorici,
Znači, to moramo da organizujemo. I najbolje idu na neko veće takmičenje. Da li će to biti evropsko, balkansko, mediteransko ili svetsko, to ne znamo u ovom trenutku. Ali, znači, kažete, imamo otvorena vrata za sve. Znači, nekako podržavaju nas baš, samo ako nas Ministarstvo sporta podrži, znači, to možemo da napravimo što ćemo. A tu su benefiti veliki. Znači, nije mala stvar ako ti dođe par stotina ljudi sa strane. To ti je čist izvoz. Znači, kao da si napravio proizvod i prodao ga u inostranstvu, jer oni dolaze sa parama. Znači, tu benefit imaju i hotelijeri, i čovjek koji ti izdaje salu, i znači, samo da se pare obrću koje su sa strane. I naravno, sport ide naprijed. Završno pitanje, na koji način Savez možda radi na promociji ove oblasti kod nas i onako koliko možda postoji tih nekih zanimljivih ideja kada je riječ o samoj promociji ove oblasti, da se prosto ljudi upoznaju sa nekim stvarima i da možda sruše određene zablude i slična mišljenja koja imaju. Pa znaš kako jedna od najboljih ideja koje smo imali u Savezu je da obilazimo teretane. Znači, teretana po meni mora da ima jednu atmosferu radnu i stručnu atmosferu. Znači, ako čovjek koji recimo nikad nije trenirao, dođe u teretani i koja dobro radi, gdje su napredni vježbači i gdje upije to, znači uspjeh teretane je prvo uspjeh, znači da ga je on vrbovao i da je od njega napravio vježbača. A mi kao Savez možemo da naučimo teretane kako do toga da dođu. Znači, atmosfera, rad, disciplina, znači stare one Stara škola, mislim da je to jedan za uspjeh pravo rješenje. Značaj fizičke aktivnosti i pozitivni efekti iste dobro su poznati svima. Međutim, kada je riječ o bodybuildingu, stvari baš i nijesu najjasnije. Iako su teretane brojne i pune vježbača, i dalje vladaju zablude i predrasude, pa čak i suluda mišljenja i teorije. U vezi sa tim, pomoć smo potražili od profesora doktora Petra Karadžića, dobitnika mnoštva nagrada i priznanja iz oblasti sporta. Sve više se podiže svijest o tome da treba čovjek da se bavi fizičkom aktivnošću. Iz kog razloga? Pa zato što fizička aktivnost naučno je dokazana. Prevenira preko 80 bolesti, od čega 13 karcinoma dokazano. Sama ta činjenica je već dovoljna da ljudi počnu da se bave fizičkom aktivnosti, jer sedentarni način života donosi mnoga oboljenja, a opet suprotno, bavljenje fizičkom aktivnosti prevenira mnoga oboljenja. Samim tim, znači, to je već razlog da se ljudi bave fizičkom aktivnosti. Ako govorimo o, da kažemo, rekreativnoj populaciji, oni izaberu svoj način i svoj nivo opterećenja. Recimo, ako nemaju puls metar, oni mogu da na jedan vrlo jednostavan način, ako su na stazi, testiraju koliko je opterećenje. Znači, ako on u toku svog vježbanja, hodanja, može da pjeva nizak nivo opterećenja. Ako on u toku svog opterećenja ili trčanja može da priča, optimalno opterećenje. Ako on u svom trčanju ne može da priča, on mora da smanji opterećenje. Znači, sve je to individualno, ali najbolje je ako ima puls metar, da mjeri puls i da zna u kojoj je zoni, šta želi. Da li želi kondiciju, korekciju telesne težine i tako dalje. Sad smo u teretani i da odmah pomenemo koliko je dobro vježbati i raditi mišićnu snagu. Zašto? Pa zato što samim tim gustinu kostiju pojačavamo, koja kasnije rezultira time da kosti budu jače, otpornije, a u postmenstrualnom ciklusu kod žena je veoma bitno, jer tad osteoporoza se potpuno maltene eliminiše. Veoma je važno pripremiti tijelo za napore koji će uslijediti i na fizičkom i na psihološkom planu. Neophodno je konsultovati se i posavjetovati sa stručnim licima kako bi se i rizik od povreda sveo na minimum. Kad se uđe u teretanu, nije dovoljno samo reći ja ću sada treniram. Prvo mora da se napravi neki screening, da se vidi što i u kom statusu je vježbač koji dolazi u teretanu. Dalje, veoma je bitno da se konsultuje sa stručnim licem, a da prije toga se opet konsultuje, zavisi od godina starosti, da se konsultuje sa ljekarom ako postoje neki posturalni poremećaj, ako postoje neka akutna stanja bolesti. Ako je čovjek zdrav, ne može sam da počne, osim ako je toliko edukovan. A u prosjeku ljudi nisu edukovani toliko i najbolje je da kad dođu da se posavjetuju sa trenerom, stručnim licem
i koji će da mu daje savjete, da mu napravi ako treba program i ako radi po programu i ako radi po savjetu stručnog, opet napominjem i stalno govorim, stručnog i stručnog, veoma bitno. Kad radimo nestručno, onda je to problem. To su te negativne posljedice nestručnog rada. Zašto? Pa zato što onda može doći do povreda. I to ne do hroničnih, teških povreda. Evo primjera radi. Ako radite duboki čučanj, niste dovoljno ojačali leđnu muskulaturu, jedan nepravilan pokret dovodi do diskus hernije i vi ste do kraja života imate problem. Znači, nekad pokret može biti jači od hirurškog noža. Iz tog razloga moramo biti edukovani, moramo, znači, nekog pitati šta i kako. Bodybuilderi svjesni su da je ishrana ključ uspjeha. Samim tim imaju detaljan pristup nutricionizmu i važe za najdisciplinovanije, možda i najrigoroznije u tom aspektu. Bodybuilderi su izuzetni stručnjaci za ishranu. Znači, dovoljno je da se konsultujete sa jednim profesionalnim bodybuilderom, on će da vam kaže sigurno. A ishrana, koliko je bitno vježbanje, toliko je bitna ishrana. U početku ide negdje 50-50%, kasnije se to ide nakon određenog perioda, recimo 6 mjeseci, kad dolazi do adaptacije u organizmu čovjeka, pa se organizam, to jest mišići, naviknu na vježbu, onda ide 60-40 korist ishrane ako govorimo o korekciji težine i dobijanju mišićne mase. Znači, veoma bitan aspekt u vježbanju je ishrana. Kada je možda preporučljivo početi sa ovim, koje su to možda godine u pitanju, da li bi možda trebalo djeca koja su još, da tako kažemo, u nekoj fazi razvoja, da se možda kasnije počnu baviti ovim ili jednostavno to možda nema veze ili će im samo pomoći kada je u pitanju njihov razvoj? To je vrlo, da kažem, škakljivo pitanje. Postoje razne teorije, da, djeca prije 18. i tako dalje i tako dalje. Međutim, zabluda je da djeca trebaju čekati do 18. godine. Ako se osvrnemo na vrhunske sportiste, onda ćemo da vidimo da oni ulaze mnogo ranije u teretanu. Ali, kako oni rade? Oni rade po stručnim nadzoru stručnjaka. I on može da počne da radi sa 16 godina, ali se zna tačno što radi. Prvo slijedi priprema za te vježbe snage. Dalje, on ne ide odmah diže tegove. On ima masu drugih stvari koje treba da odradi da bi se pripremio za tegove. I drugo, moramo znati jednu stvar, da dizanje tegova ne usporava rast. To je zabluda. Dizanje tegova čak provocira rast kostiju. A da ne govorim ono što sam već, da ponavljam, da pojačava gustinu kostiju. I zaključak da u teretanu mogu mlađi sportisti ulaziti, ali po stručnim nadzorom. I mogu da rade, što se tiče djece koje se ne bave aktivnom sportom. Oni već moraju biti pažljiviji. Zašto? Oni nisu toliko pripremljeni. Nisu ipak u trenažnom procesu. Oni trebaju još pažljivije da uđu i da rade vježbe i po meni tu je dovoljno da rade vježbe sa svojom težinom. Znači, standardne vježbe, vratilo i ostalo zgibovi, sklekovi i tako te stvari, dok se dovoljno ne pripremi muskulatura i koštano-zglobni sistem, a uvijek uz to mora da se radi na kardiopulmonalnom sistemu. Znači, trčanje obavezno. Zašto? Zato što periferni krvni sudovi moraju da se razviju, jer inače srce trpi ako se oni ne razviju, a nabacimo masu. To je znači nešto što bi bilo osnovno. I evo na kraju da vas pitam, dakle, znamo već da postoje brojne zablude i slične stvari, ali šta bi možda ovako bio neki vaš uopšteni savjet za sve, bez obzira na doba, na pol i slično, koji žele da uđu u ovaj svijet, da se bave ovim, na šta bi možda valjalo da obrate pažnju, koje su to možda najčešće zablude koje bi trebalo odmah da onako izbace iz glave i šta bi ukratko bio neki vaš savjet njima za bavljenje ovim sportom? Ja bih krenuo od zabluda. Znači, ako misli za mjesec dana da će dobiti odmah mišićnu masu, greše. Znači, prvo će da se povrede, drugo, uzet će neke stvari koje ne trebaju da uzimaju, govorimo o suplementaciji, trebaju pažljivo i polako i strpljivo da vježbaju. Jer, po meni, ja uvijek kad govorim i studentima i kad govorim vježbačima koji vježbaju kod mene, ja kažem, estetski faktor u drugom planu, zdravstveni faktor u prvom planu. Što to znači? Znači, prvo pripremite svoje tijelo, pa ga onda tek gledajte da ga oblikujete. Zaključak. Budite pametni u treningu, ishrani i suplementaciji i rezultati neće izostati.
Poštovani gledalci, pratili ste Koloseum, prvu emisiju o bodybuildingu i fitnessu na programu televizije Crne Gore. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da pogledate ponovo, to možete učiniti na našem portalu rtcg.me kao i na YouTube kanalu. Vidimo se za 7 dana.